wow nu ha Easterin hi second hand bel thar hin hong dina hi cheptan me kan pheng na sa hi pheng na sa beiro o second hand hi abel thar t-shirt non mapa t-shirt hi papite store t-shirt nal the ti o hongor baro ka hanglan ta Easter chep batala pheng na sa no talu na pheng met ro hi hong me ka tong chai nan jukin hlan zo char tho tha khopel ing belam hi t-shirt i chep no mo azatin izat mo chep bro hi ai khang hlan te hen tung ha chupani hi hai lading hi ladin tamani an tung ha chupelan te hi ngak la ta beiro ai ngak hlan te hi very ngak la chep bro lu mel the ne su han dang ka chak dam commentator ni hal makpa na rang ka chak khong mel the en tharawa man sai kha aman sai chek ro Easter aman sai chicken la dor veng ti hi kusebi walai tul trau su kan no ni di youtuber pa nge na pu kana mai men no aming hitleng tum an zo bihil ro fi al ka fi ngal de ni hilai dor veng ming hi atleng tum ti an ri de din thit cha mi ril ro tiro Easter an that thai Easter chung ta hi ke ta khai hi ke pharta kha achil kha nal mel ba ka ni lo achil kha wow kasai char kha chu anal din khate papite store he mai khuli papite store Diboy district Meghalaya pin 793101 hongero Diboy district Meghalaya hi thathai khon ti sa thai makpa chei ke marta khanal katiba kelana hi collar bo anal thai khopel in zor cheu din ta hitena loi zor cheu ro makpa loi zor cheu ro Easter loi zor cheu ro nu ha din fel khopel